Kuna Mavinda Wakeli. Tumekuwa na mafunzo kutoka kitabu cha Mavinda Wakeli Nyakati wa Pili. Tumefika hapo kifungu cha 15, na kifungu hicho cha 15 kiko na mistari 19. Haitafaa tusome yote, lakini tutazingatia mambo kadha wa kadha kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7. Na ndo manga hii ningwendewa munono usoma ndeto isu yake. Maandiko manga hii measata o na veva wangai oka iuluwa Asalia mwana wa Oteti, na au maala akomane na Asa na amwea mbithukisya Asa na Yuta na Benyamini yonthe. Yehova enenu yila mwinake, na ethiwa ni mumu mantha akoneka kwenu, indi ethiwa ni mumu tia akamutia. Na ivinda yasa Israeli matiai na ngai wawo, na matiai na muthembi wa kumanisya, na matiai na miao, indi ila mwamwi yui ya Yehova ngai wa Israeli methi nani na mamu mantha ni wonekie kwoo. Na mavinda asu kutiai muo kwa ula wa umala kana kwa ula wa sioka, indi mathina manene mai anduni onthe ala matuye indi, na nima vevenziwe mbai ni mbai, na ndua ni ndua, nundu Yehova ni wamathinisye na thina wonthe. Indi ithi waina vina, na moko menu matikalele, nundu uya wenu ukekata ukatubwa. Na Yehova ni athime ndeto yake. Hata we Yehova ngewa yonthe ya musumbe Asa yaambia kilunguni cha 14 yuke 15, alafu inaishia kilunguni cha 16. Na theme imwe ya ilungu isu itatu ni muo wa ndoa. Hata iwe Yehova muo wa ndoa uyoneka ila me imwe na Yehova, lakini zina ukethiwa ila mamutia Yehova. Na kilungu cha 14 undutwe manisye twiki bodoni cha ndoa nina amonisye mundu atatu Asa wekie. Wasoma kilunguni cha 14 mundu atatu wekie. Undu wambe ni wosye itambia la kubetanga ngaisi amebwanana, na kundu kuombe kulakwa ekutulu akutua nundu kuya mutai ya Yehova ngai wanguthu muya iwanguthu. Asifiwe Yesu Kristo. Undu wakeli the Bible shows us ni wosye na akwatana na ndu wonthe ma Israeli nikena matungie ndu wasio ela matwe maubai matungiwa miako miasa ya minolo yakwa, na kuonthe uwekwa nikena ndu ma Israeli weze kwethia ngali sionthe na nziani sionthe ni masuvika. Praise the Lord. Nundu wa katatu ukisoma bau kilunguni cha 14 undungi wekie nikana ni wosye atungia itasi ya Israeli asiumbania sionthe na astoko asikali make yonthe na mio yonthe ila yebata yakau. Asifiwe Yesu Kristo. Na ndeto niso sionthe wasoma kuma mswa wambe nginya wa nana pena katatu kamweke kuitungilila kana Asa aina mugo. Asa aina mugo, na mugo wekala miaka 10. Praise the Lord. Na yu kwa mwambia verse 9 wasoma epuku nidhu nipo indi Asa alitembelewa na maadui kutoka Ethiopia, na hao maadui ni wa mwezo mnono katika eundomwe Asa wekie ndao mbanya mbai yonthe nikenda yumati yoya nda myombanya nikenda yumathikaoni maiku na ithembe na mathina mbathisa kumutea ya Yehova unda eka
onanda meta nikenda kutia yako edhiwa maumbule na isi yao sio nundu ibindani ya muo ni etwe alika mondo meba asu aimando viwangai indi la amaida mamu dhululukile tuona akiti obola mbothu amu ya yoba yuido se chao ndaya ndugetikila amaida mokile chao wina nuwe tuwe nikata tuimanda na yukaoni usu medhi wana ukilio munene wa ajabu eka kwithwa amaitha ni masembie mbewo na mowa wa aingi lakini kwa kila ndoa mavika makamimesia asifiwe Yesu Kristo. Takwasa ona kau ilikuwa wakati wa vita lakini Mungu aliuongezea tena na zaidi. Anaona evape umanisho wepata ndo ni mangai ni epindane dha mugo vandu ba kuikuleta isa mumande Yehova vola kanisa ni tia chao kula kutia kudha ti kwa ibinda za dhina ni kwa ibinda za mugo nondo ibinda ni za dhina kutia kudha kuitu eti asifiwe Yesu Kristo. Hondo nitakuwasia hii wakati wa shida ndio umemkumbuka Mungu na andenge maleka au yemeka au wakati wa shida ndio wanatoa sadaka and yet wale kwa umasi wa kilungu kila indi yonde ate we Yehova indi yu momete kuskukili amaitha mobina nipo tuambia verse 15 we wawangai oka yuluwa asalia mwana woteti ula umalukile anene na asa anene na anduma yuta anene na anduma Benyamini alasi idhukisie Yehova enenu ila mwinake na edhiwani mumanda akoneka kwenu indi edhani mukamutia akekata akamutia andumanga hii umanisi usu Yehova natutethie na wo umundi na tuitaika na tukimanewa na tuliwa na matu hao tunengete tulunge mendele yao laito. Praise the Lord. As surely as we shall seek the Lord we shall find him. If we leave him he shall leave us. Andumanga iwai kwethukisie ndete isu etagwa kwandu mena utia niona ngai. Amen. Ndete isu inengetwe andu mena utia niona ngai. Undusu wandelemia muno kana na wewe na utia niona ngai ukamutia na kene weka hata ni wotia ni unasa ni wai ngai kwana na utia niona wake na ito watu wa mumanga ni tumona watu wa mutia nukuikata nukututia no tuikibadhukanyokeva na andumande hayo kinducho chandelemia muno. Praise the Lord. Ewe yoba noto na kututia tualeo mumanda idhie tuikibadhukanyokeva na andumande wandabie tuikata actually kulo dheni sio kibadhukanyokito na andumande ni chao. Hapo ndio kuna wazo ambao Mungu amependa kutuletea leo. Anasema verse 3 evinda yasa muno Israeli matiae na ngai wawo indi yumenake. Praise the Lord. Ona matiae na dhambi indi yumenao menamo. Ona matiae na meao indi yumena chao. Praise the Lord. Na dhila mamwidhu yeri Yehova ni mamoni. Isu ni short form ya kwazia hii utia niyo wangai namo waili hata waili madai na Yehova yuni woneka madai na ndomo manisia mea utia dhambi yume namo na madai na mea na yume na chao na isu ni undu munene andomangai tuiki badhukanyo na andomande. Praise the Lord. Ata iwe Yehova. That is a big difference. We have now on them at Mande. We have access to God. We have access to his priests. And we have access to his laws. Praise the Lord. Na kila inde mandiko mangi motu ya kila inde tukamwithiu ya tukamusiokea akoneka kwao. Akoneka kuito. Akoneka kwao. Sisi verse 5. Na mavinda asu kutiai mugo kwa ulawa umala kana kwa ulawa asioka indi madhina manene mai anduni onde alama tuye echao indi ona ithukisie na nima vevenziwe mbai ni mbai nduani chao nundu ngai ni wa madhinisie na dhina weba na dhina wonde
emini ati listen zisyo ondo munene muno kati wandu mesileli na nduma mbai ingi ni osu woka kana anduma mbai ingi manenge twe kwanangwa na kwanangana. In fact, the normal situation ya mundu wandhi ni kwanangwa na kwanangana. Ate we yoba na mama ina we kwate ndu yoba manenge to ndu weba ondusu na bayi ndo mabindu wa mubango weba usu indi igetwe na kibazuka nyoki nene utena ndu mandhi tuna ungai tuna mea yao yake hatuna dhambi mao make onatwa baluka tukamusiokea niwoneka kwao kuito. Praise the Lord. Na yu undusu nyeniwa winzani siya muno nundu nitu amanie kuona maisha ni mazio. Tumezoea kuona life is okay. Na ninde ni wakona life is okay. Andu ayingi melekanya. Na meko mudhuku mao. Nundu masia iwe muone. Praise the Lord. Tutuna saani ya uwae. Niki aume ala kana asiai ala meanie na dhina niki matenda asia na sio ikata idhina na yutu ya dhatu isani wa nundu hii nundu nitu kuona kana madhina mena utility ni maseo nundu mdhini wakudhina ni uima na uima na mundu mechao meki badhukanyo atio yu dhina uokai nundu ni wadhinie muno ndu kuenda siana siya kujisila dhina ni weba na yu nundu iyaisi la dhina ni weba ilisi ku appreciate mali yaku kana kidito chako ayu musungu mwe aisi ate aisi bad times mavinda madhuku create strong men mavinda momo makretia aume strong. Now these strong men nundu amwonde madhina create good times nundu meiko enda sana sio hivi nundu meiki hata adhinye ayu dhukisie good times create soft men nundu madhisi dhina. Amen. Asi maitu madhiongele kanyozo asi maitu mayamuka maenda na mao itina wakudhina ni kumnemne ni mawana itu wakwatambesa mota nisi owa ngali nisi owa esulu nisi owa yuke sio kila kiboke simboda boda kidiso dia chao na mao. So good times have created very soft people. Very soft people. And this is the problem. Because people are soft, they will create bad times. Because people are soft, they will create bad times. Pea siai asi maito mae aimi. Na ni manenda kwa nyapata wake so mkwa kutuye hati uimi ni mudhuku. Uimi nando ala manini wando ala meba maidheobyo. Mata haika hata mata asoma. Kwa hutu tunapata wao soma tuke aimita chao tamo. Amen. Fine nito asomie. Lakini dhano katoka nito asoma na abudhu mosio kamyondani. Chio gwende. Na hitu kala hutu nyato ambyo kwa ninza nondo myondani tuineka hata. Na yu alato kaasiya mbaya kumana nanzaiba. Yesu. Soft people create bad times. And now those bad times will now create another strong man. Na undusu ninaona mandiko ni mangai. Asi imaitu ni madhini munoko ndu otangi. Na yutu na atangiwa. Amayuma na atangiwa. Uzi na tuyuona. Lakini tuyuma nakana maisha maka waita ni momu muno. Maisha maka waida ni chao. Welo mana uwa kukumana na nelwayeka kuelezea maisha machao. Molwaya. Ise tumona amebaya nzamo ngamite kuno na kondo. Tuka mamina na tuka mabua. Lakini wawona hati ni madhina muno. Ni mabuawa. Ni makwata wana bila ni marepi yawa. Neimona mako mana mundume ilayo maiba. Na medhitisia mbesa madhika hata. Maikono. Wanakudhu chobo mainengwa mwauna umemeba. Asu. Wanakukwa kusisi anotoa ni mundu mkauni mungendu na nolete ngai. Lakini wahu maisha make ni mao. Ni momo muno. Maisha ya binadamu ni maisha mabaya. Generally. That is the common denominator. No tangio tu utunengete mabinda maso.
lakini ndino mavinda amasio andiko na lelu nundo da paye kukukai na umu onde mezo meva ake wodoni lakini maiba nundo masai weni masai to ibinda chao ya Mungu lakini waona ati maisha ma binadamu maile kwezwa mema dhuku kawaita ona maliko manga maibe kwa sekana mundu asiaiwe kondo wa dhina. Man is born for trouble. Hindi utangi okota utwekete mesa. Handu amwe patena mnumbala ya mudhembo maitha mai kanisa. Nondo meko nda onengwa uya wakuthi kwa kachao mnumbala angai. Ukamea umaiva andu mako ya yulu emeta wasinai. Mwake kanisa maiti kila. Nondo ni uya wakuthi na kwambe kanisa from zi ni mama niye chao. Ke matoma nakana ao mema itola mamutikala Yesu Kristo ona mnombaze ibali itedhiaba itedhabu. Imagine mbomane elango laka kanisa kanini yalaka kawa ikoko ni kanisa kanene muno athiri bema yonde masako ima yonde ona kubiga kitui na makueni elambo mane nini that we bau ya tuge social ho niyo lai kanisa the line nene pio makanisa ni yonde na yule lama kama they was dress nondo ni mezi kula mungumite ndi yetu edhiye Mombasa sia mavia weza kwenda kudhama kwechao bibina twendo dhama munda we muwe na Mombasa chao mbake iko tetu twende nesa tukabona tukatosheka tukegweka ngoa tuna mitumba yusie masanduku ni mangwa ndungu asibona onasa kweka itipo tuile mwalimu mwa wanzomeza sake zongwe anjizondo hetawa mwalimu usu ni wakima mwaka mwima ndona atungelele ngwa mwaka mwima ndu ukadhala ndona atungelele chao hizi ningenda musiazia kana uka klasini enangwa likibazo kanyo ono kwa ibuso lakini we go mwaka ukawadhela ndona atungelele elangwa ndune onekie ne January aitwa mama nete onaitwa atala omunde okaili ai mwalimu akizungumza kile musoma ndeli mabindamu ku ngwaila weke January twamete langi nya December atuilio myona tubunie tukalauka twende nesa na ungainde chao ndepata tutese kana maisha lama kawaida yuba atu yetu mumo ni mudhei kote mumo mudhei ona tubunyo tuna matau na tutambi kote mumo mudhei tukazia leo ngiti ipo na iteba kote mumo mudhei na uo ndeni yoba utuwie chao aya siao verse 7 ende idhiwa ina bina na moko menu matikalele nundu wea wenu ukekata yuwe awitu ni mwa wea waasa wae nina mtabia chapter 14 wae undu wambe kupetanga lesa mebwana kenda yo baadhi hizo chao eweka undu wakele atungiangiandu wathiba yo mbetha Israeli praise the Lord na undu wakatatu he armed the army itasi yake asumbombanya sionde na inenga silisia chao siakao praise the Lord lakini kuma verse 8 nginya verse 19 pena mondo angi wende kwika hata we yoba ndi masoma lakini no mondo angi meba atatu kuma verse 8 immediately what was their response kundu kuonde kula kwa atiele kwa uledhi wame bwana no maindia mekata makwananga asifiwe Yesu Kristo maendea oklama neka hata maneka hata iwe yoba nondo wake ni wasomanga omba nyandu odi Yerusalemu mbewa yoba na mela aba fresh masia yutu kama mdheida yoba chao eweka hata iwe yoba nondo wakatatu verse 16 inya wake wita wa maka wabadhaida ngaisa mebwana no wasumbika kamona na kenundu nimyo wasumbika imona inya asa inya wakwa abetwe kuma kibila nja chao chotongo no tichando na ngaisa kesi ya chao cha mebwana no hata iwe yoba na wasoma ndi wa Amina verse 19 ona baraka mundu wa mundu aso Allah uneke verse 19 na kutiae kao enge kubika mwaka wa miongo 3 na 5 wa kusumbika kwa hasa kao wambe woki after 10 years
kawa keli woka after 35 years kwa sababu katika na 20 years of peace ndo amondola wiki ate wiyo ando manga yi omanzio ndo bata omonde wako asiati. Praise the Lord. Ingawa tunaona tunaendelea vizuri, hiyo vizuri tunaendelea ni uaminifu wa Mungu, ni baraka zake Mungu, ni wema wake nani? Ate wiyo na tuikaone na tuisoea. Nazungumza sasa, don't take for granted. Alabe ninaza kumudhuko mangai neveda muo. Ate we yoba. Evano utona kwa mukasa itatu. Utosuku muhimondo kote we muo negati. Kote mande ungai. Evano kwezo chana mbine kwa nidhibano. Kote kunengai moko na uimwinia. Lindo hivi ninaza kuikata. La kumudhuko maende na kuinenga nevio yani wao wangai. Ate we yoba. Ona dhukuma extra. Nundo udhaiweba. Mungu ni wakuonea mumo, ni wakuonea usio, na ni wakubetangia umaidha katika jina la Yesu Kristo. Na nenda ndumanga hii tweke kuima mbea maidha matebo. Isi Pentecosto etuma neti hii ni lazima uidhwe na amaidha, ni lazima uidhwe na chao na momeka au nongi ningoona hii madhanga si andukuboya. Tweke hiyo tweka simbu ela sione mwingi tunapata kwa kuingwa na munzi wa uoi mundu enengane mwene kumudhuku mangai. Ate weyo enengane njao mwene kumudhuku mangai ngindo twewe ate asa kutengele kanyonzeo atonu kuminukilia naita tuke manza ingi twikibodhoni chako ya yulo ni wamenukililia nai indi nginyaba u wantu tukwenda muo ibina nidhidha muo tumambe ngai atuikombosie tukalecheza. Praise the Lord. Hebu tuombe. Twakushukuru tukikuinua, tukisema ni asante kwa sababu ya mfano mwema tumeona ndani ya huyu ambaye amefanywa wako mtumishi Msumbe Asa, mwetiki wa mauta wako umundi ige nitutwikithitwe etiki wa mauta etikilionde kila umwe evala we na tuipindane ya muo kwanza iweka na ingi ta Msumbe Asa na yoba ipindane ya muo ni wokwa ile kukumanda kukumanda kukudhukuma undu batomeka undu tiu sio kukulilika na o elavi na woka tiu sio kukumanda o zilatu avini wani ya maidha aye twele ukumanda na maidha matauka makwani matatu siokea kana kutukwata yobo twele ukumanda ubizitana mbodhela nundu zilatu the latu kwa kana kwako na ukoswa undu tukudhukumite nundu su ikatusesengea kwako ameyoba nunenge andu mako kukwewa na kukudhukuma ipindane dheo manengete muo ngalisionde maudhukume maudhaidhe maumande na ukoneka kwao mandiko mako matuya twende kweka olatu yetu tweka na toka tuwa kondo wa kidito kito kingi nani mubeano ndo wa promise ya kunga imunene tewa na wikavo sumbe katane na tene na mondoni Yesu ezo senda ya tuomba tukiamini katika jina la Yesu, amina.